Ya, selamat sore, selamat berjumpa kembali bersama Nompit. Ya, sore ini kita berada di Tongkonan Garam Pak Lebani dalam acara Mak Dio meninggalnya nenek datuan atau lazim kita dengar namanya Puma Umariak ya, di Garam Pak Lebani kemarin meninggal. Motor kayak lu cek. Ini kita doang guys. Hujan deras hari ini tidak berhenti. Halo, Masar ulit tuh rantai mas. Hujan. Kita pilih de malis sampai tu nih. Setengah 7. Oh, mau buang boleh. Iya. Oke, emang kamu di mana ya? Mangka di Suntik. Iya. Mereka lagi. Dia. Aman. Suntik deh. Mangka di Permolin Malada dulu. Malada, iya. Saya betul belum yang satu. Di spill jauh banget ya. Iya. Spill jauh. Mana? Ada coba bilang hari dia on niruk ulah ko. Oke. Ketemu lagi. Oh, lampu mati. Dia terus nih. Ya. Mana tak airplane nama kita mana? Aduh. Ompit. Ada tuan. Sengapa yang rumah sakit? 12 hari. Oh, 12 hari. Pas 12 hari. Kami keluar setengah 6. Tinggal dalam dikasih sama Mai. Iya. Nah, kapan ini dia mana le? Lampu mana setengah 1 menit di kamar dia langsung napas parah. terakhir. Nah, anak kamu ya rumah sakit apa mau ambil le? Iya. Oh, Rida Sarmai. Selamat mati untuk keluarga. Oke, Rida dan Rida. Nah. Oh, dia potongnya. Bisa dia ambil besar nanti. Iya, susah. Ya, oke. Tetap pira suntik ini nak? Jam 3 kayak jam 4. Jam 3 kayak. Jam 3. Iya. Mati lampu kayak? Mati lampu. Wah. Lampu boleh. Ketemu lagi kita ya. Oke. Tak ada taruh rumah ada bangkalan. Tidak mana ada. Tidak terlalu berisik. Aku papa ada tuan. Oke. Selamat Sulaiman Randan yung may bapu ulit. Bakit nito Sulaiman Randan? Oh, di Nabire. Nabire, ya. Ini dia na sandin. Ito cita. Sangat latif. Iya. Oke. Dan dia baru kan baru ada sama laki. Live ini. Iya. Lebak Dia sangat latif. Oke, Rida Saramai, kita satu dalam duka cita dan doa. Amin. Ya. Kita telanjang kamu.
Oke. Ya. Hujan terus dari jam berapa tadi hujan nih? Jam 2 kayak itu. Buka nama ambil petir gitu. Oh iya, pas. Iya. Oh, Gento, salam dari rumpun keluarga dari Batu, Buntu Batu Mila dan Foto Korado. Oke, Gento. Sekian, Otak. Singkat. Oh, nah, dia. Naomi Bandaso, turut berduka cita. Ya, terima kasih. Oh, kasih tangkis siapa? Ini apa? Lo gereja. Lang gereja. Gereja Tanya Sakristi. Para kalian nenek. Hele coba. Material ka? Oke, ya. Oh, iya ka. Kung sa kaya material sa'yo. Iya. Oke, Bang Roy. Ya, Bang Roy. kung yung mga malingin. Mari mau Bang Roy. Halo. Mantap. Oke, Mariana Marni turut berduka cita. Oke, amin, terima kasih. Bendo, bepira dua tahun belum. Oke, bye. Tuh. Hey, larte. Pak. Ada berapa nondo tereng di kemana kami? Oke, baik. Oh, Karito, oke. Turun berduka cita. Membarkan lupa nek sugigin na. Temu lagi nih Sugiji. Oh, mantap sekali toh. Oke, risotto untuk sugigin. Aduh, mantap sekali. Mantap deh. Mantap guys. Oke, Oke baik. Dan sambakin Ariel. Ini kan Ariel. Oh, Ariel lah, nggak sambakin nah. Oh, Keluar kayak aku sama kini Ariel. oh. Oh, radio toh. Rusak. Ya, radio rusak. Makan yuk. Makan ya. Makan di Kubay, guys. Apa tadi kan Jan? Kubay. Ako yung tungkan din po ba yun? Bamong ito tungkan di Kubay. Oh. Elete ba yan? Corona. May pagaring itu kau tendo aku ya. Pagani patalo. Kalau perlu ketal loh. Iya, nakande. Kande ba? Katalo sila dua. Oke, no pabongi turun Oh, ya berduka menabong cita. itu. Ya. Ada seru kayak masang talo di sana. Mamnya ke pula yang matalo. Tona. Oh, bendo. Oh, bendo. Oke, macam sama. Halo Toto. Toto bersama Toto. Aray lang kata. Oh.
Depotori apa ya? Depotori. Oke. Oh, oke, depotori. Wah, hebat rumah lah semua apa ya? Cecilia Flora, assalamualaikum itu Talibani. Oke. Mana Cecilia Flora, lagu itu Talibani. Mawai Mata, oke, Mawai Mata, Ibrahim Tantan, Marcello dari Milano. Bagaimana kalau kita? Halo. Pemerasan. Kau tinggal mana Pak? Lihat kok kita, dari om kita. Bye bye. Bye. Lepakan na kasi di eh. Mara lepakan na ke. Ano mo? Hati-hati nanti ya. Oke. Oke, Wandi. Pagelo, salamat po Om Kota. Ini dia gula-gulanya yang paling manis. Kan? Mantap. Mantap kita. Mantap. Awak. Gula manda. Nah, Tino Banda, ya. Beribut ko. Ada luar, ada wayang mata, ditemukan mana? Apa ya? Ditemukan apa pusing mereka? Itu dia. Dia tadi ayo, lu Palma marasa mo. Oke, ya. Dia berjalan pertama. Lucu. Mantap. Ah, udah ntar dulu ya. Nanti rumah kapan? Boleh. Ah, pergi itu ya. Bade. Terus bisa ya? Oh, apa ya? Betul Jepang, ya, Jepang. bagi sana di pengatur. Oh, Jepang le. Oke, dari Sporong di mana ini? Di Garampa Lewani. Garampa. Mari Anis ya. Mari Anis ya. Halo, Dok. Tadi gitu le. Itu tulisan kopi. Halo. Oke, tuntain. Hai, hujan. Lupa bikinnya atau semua begini tuh. Bagaimana? Oke, Ibu Guruku. Cantik sekali. Iya.
Bakal lang hinimban apa? Oke. Oke, Yohanes Pasolon. Oke, baik. Terima kasih bintangnya. Ayo, kirim bintang dulu keluarga supaya jangan hujan. Nah, hujan terus saja telah. Madingi banget tuh, Bro. Abang ada pulang tongkon di tenje. Iya, mambar kami walau tak tuna. Asal na nakulain alam berdua. Oh, kulai kumule. Malaysia kan baga ada sa bong. Sampai malik kung maripol ang kung ko samosir. Ano bisa lolos ya. Cleopatra Harmay. Turut berduka cita. Amin. Terima kasih. Mantap sekali. Oke, weh. Oke, Mbak. Oke, terima Mantap. kasih. Oke. Oh, Turut Mawai Mata dari Paluan Silla. ya. Ya, Robert Tandiopang. Shalom, sukses selalu Sengalat TV. Ya, amin. Terima kasih. Nah. Oke, mading kilet. Iya. Dingin, oke. Dingin sekali. Dingin sekali ya. Yakin kita rencana tadi jam 4 ibadah pagi tapi karena hujan deras ya. Gimana ya kepala? Kabar baik, Bos. Oke. Bagaimana hari Kamis di Bone? Oh, ada kami sih, mesin. Oh, dobong ini. Oh, ngomong ini, Bos. Iya. Potong ayam, potong babi, potong kilo. Ah, berarti malam malit tuh ang tele. Apa? Pak kali kira may bolu. Oh, no. Kan naman narilala sa telo. Karena mana kamu lebih alat tuh keluarga le. Iya, na inami kamu tuh na. Karena kami Pak kali bisa kami maju tuh Iya. Maju ko bila na kinado na lumari yan. Ano na lang. Oke, yang mengata salam Om Roy. Oke, yang mengata dari Papua. Kamu kung yun na ayo. Ito din ano. Ah, parang ilang tama rin eh. Na di ba alam ka kami kimalit eh sa wata natataman tama rin kikimasod di dari oh. Retira siya mabot. Salam Om Roy ya. Kamu lambawa mo kato plastik le. Iya, mami. Karuri ya. Kandu. Kanduresar. Tiro to na time kilay iken Ano na. kandu ayam. Orang yan pa. Pambisen na lay. Iya. Muhammad Yani Samarinda hadir bosku. Oke, dari Samarinda. Rita Karsono turut Makuwi Mata. Oke, ya. Weh, neneknya Kevin dari Randam Batu. Oke, ada juga Mama Depon. Halo. Hujan. Iya, so. Iya. Urang-urang banget gitu. Iya. Tambah panas.
Salama kita mumali Paiman Sidupa Kaboro lantai ng Kamarintinan. Manasa lako kita solanasang nalambi iki doso nalangkan kumiyak na manuk-manuk. Belan na songka mo barana apen tilindungan ta tibambang mo lamba apen tiyongananta. Salam sama Orpa Ratimani. Iya mo poleto anta sirampun totemo lausorongi langanolo malabi na puato tumampata te agan urampoy Uran niya, kita uran. solanasang. Iya. Kumuha rin mo pa na tontong ako matua untiro masuk ni Untuk dorong ada ini. fakta untinayo sa nakakayate labi tontong si marano kumuha liyate nene kumatuanta Francisco Maria Rapa liyate pembomondiakan na lama yoro na puang matua. Iya mo po ito. Madindi. Dingin sila. Iyo, madindi. Daan na po yun. Kaliburan. Iyo, madindi sa uran na. Rita Tarsono, Manito, Gamone, Matiak. Sudah tersakit binene. Lako Mali mo. lamba alayit na sa pangaliyon. Franciscus. Paakanwanan, paakansiyanan niya. Lako banda. Sabi, lako positahan alok na nawalay. Posibiya. Mentara makarina po. Matua. Sait Alang, Urut Cita, Uke Sait Alang. Armayanti, Rumengan. Tidak ada ini. Lako kumatina. Positahan. Ada sibuk badan. So paling kampiannya. Sabi ako. So tipo saro palilean. So maparinta pagantiannya. Mulai domay madona. Landa saya tamate tondok. Sabi lako. Toko pendidik tu menjoring. Sabi lako toko masyarakat. Toko pemuda. Toko wanita. Sabi lako toruan ninda, toruan nambe. Tu menjoren lantai inan niate. Siala ko kita mintu masolanasang tulimbong o lante tarampak kamasusan. Kikua tasita atampa misa sola misa tarapa tatontong siangga ta pada pamisa pas sambayangan langan nolona pung atau tumampata ulendui misa tula di angkaran malaadi karen totemo tula na pimpin Bapak Pastor Paroki Pastor John Praja Pakulayu, Pastor Dr. Petrus Bine Karamay, Solaminto, petugas liturgi. Yamato, yatu acara lata siulangi si tetena te ibadah di angkaran, maafin pisan na Bu Karangkada to sementara di Patengka Malaabi Lakolo Malaabi Tamas Solanasang mapenduan na ibadat mapentalun na ungkapan hati yo may keluarga to lana wakili Bapak Pastor Bine dako na acara
terakhir penutup. Susimato pira-pira launa to acara latasulangi lante atuyate. Na totemo lamentama miki acara mapenduan yamato ibadah. Lako Bapak Pastor isorong tu waktu. Pastor Bini kayak ngambil bagian itu yang belakangnya. Oh iya Pastor Bini. Ta buka ilamay misa penanian. Lamay buku sulo 235 tensilan nomor misa. O puang to palulungan. O puang to palulungan, ambek na to madusken, rondongkan ni ketotemo, mapari mukisadi. O puang sama seka, o puang sama seka, kabatai penangki, lama patungan ranu, delana mangkami suwa, telabak kamalino, o puang sama seka, o puang sama seka, mangkamo mikabe apang, tekansi uluranki, ngamai keli ngomong dasa, umpelta muikoni, o puang sama seka, o puang sama seka, kapanai kenanti, indura utarana, antikon pementawa, langan koloni kuat, o puang sama seka, o puang sama seka. Lan sangan na ambe na anak na pena masalo. Tendau paan na buang matua otok na kasalamaran. Papa kata na sundu. Sia kali buang bebana mintu pasake. Usorongan kamatotoran. Sia papa katana lako kita solanasa. Tobat tuangku sia suluk solanasa lan pak kaborokna puang matua. Na luang sambangki kamasusan natiku iki kamaduk senan Rosoi nawanta tok dowai matanta belanna inde torroan tomatuanta lan keluarga lampak rapuan suluta lan kombongan sallo Franciscus Maria Rapa batu nenek datuan pasak buran keampona na sarak sape mo totu mampata lamayalla tangata lamayalla tangana keluarga Pak Rapuan lepongan tondok sia gombongan sallo.
Tangia kita mana tu tumangi sangadina langit duka tumangi ulen duit te uran la sang mai allo sang mai makaroen landa saya lakote makaroen totemo. Apa may rakaan na susito tua ganta tingayoy may kami analan siya ulen duit te kami nomban kamaduk senan tasorongan ni te agan ulambiki tama kuasan na puang matua situang amin kamoya kumua deno pa ana seroy pindan ni puang matua tumintu salabudan na ana eloran ni mentama banuan na daw suruga. Anak kita mintu rapun na latete rara latete buku latete kapatonganan. Deno pa ana sorongan ki kamatotoran la bira kapakatana sundun puang matua. Kami lomban te di panataalan perayaan Ekaristi. Tulini umpakaraya siyang pembendioreni tu pesuru sundun mangka na poga Yesu daw kayo piata. Tumpabuto rahmat pangalaabak. Yamote rahmat iyate tu lata kuresumana lato pong matua situang tapalaku kumua anapalimpan ni batu napalolong ilakote nene te ambe lang keluarga lang parapuan siluk lang kombongan salo nenek katuan batu Franciscus Maria Rapa okumuan tasi patu seleun nala katahanan lante kami nomban iyate may komita tuku sangatu jolona puang matua ta aku itu mintu salabudanta tapalaku kadipagarisan Atuku sangatu tapogawi tuyan na to. O puang Yesu Kristo mangka mo kami unolay kamatian susitolino. Apa mangkaduka mo kami di pamalimbangun belan na kakuasan na puang matua ambe lang kamatotoran na puang pena masalo puang kamaseikani kamu mo tu kamalimbangunan siya katuan minda-minda tuma patongan lako kamu laun namparan katuan matontongan Kristu kamaseikani kamu mo tula saya sulena kabu kamalakbiran laun pasi pulungkan isolana sang tama kadatuan suruga puang kamaseikani eno paan na puang matua makuasa kamaseiki pagari salabudanta kamaseisi pagari salabudana tesiluta Franciscus Maria Rapa Jauh nanta kisolana sang tama katuan tontong saya lakona tama sang bayan o puang matua ambe makuasa matontongan sialiu kaboro kamu mo otona panganta siapa tu borong na katuanki ondong pirakoto na kasalamaran pa pakatana sundun sia kalimbuang bobana mintu pasake
tuun nisanan mintu agan kalingkan katuan ki. Naluang sambangkan ni kamasusan natikuy kan ni kamadusenan belanna inde torron tomatuan ki lan keluarga lamparapuan torron siluk kilang kombongan sallo Franciscus Maria Rapa Batu Nenek Datuan Pasak Buran Kiampona mi tambai kaborok mo lamay telino lamay alla tangaki lamay alla tangana mintu raputal langna siya lamay alla tangana kombongan sallo pakatanakan ni solanasang o puang ulen dui kapatongan nasyaran nungki mati kalemi umaya tu kamatian lan telino tangyara tampakan akatuan sangadina di polam banari tama katuang baru tumang kami aluran mintu toma patongan lako kalemi umpotete Yesu Kristu. Ia te toma tuan kilang keluarga batu silu kilang kombongan sallo Franciscus Maria Rapa. Mangkamo mangaku mapatongan lako kamu umpotete Yesu Kristu. Siana tanda sabitu kapatonganan ia to ton natarima Pak Joran Masallo. Pada pagari dikatu mintu salabudanna ami tarimai tama banuan mi sisola mintu torro to masallo mi. Sorongan kandi kamatotoran siapa pakatana sundun. Labi-labi balidatunna sia mintu anak kampona sia mintu rapu talangna. Arangi pena masalom itu pak tangaran siya pena angki o puang. Kumaan na itu kadamila di basa siya laki rangi lante kami nomban iya te. Madilom pamatoto itu kapatongan na siya ranungki mati kalemi. Lan unti ngayoy te agan kamasusan. Mintu na to o puang kisorong mati olomi. Umpote ti Yesu Kristu. Iya mo to manurun di langitongan. Tu sayang ba aluk sanda sundun na umpo kinalo sangka sandau puna. Sa iya mo eran nilang itongan tu di polalan langan suruga. Tutuo siya maparenta si sola kamu na penamasallo. Puang totemo siya tontong sa lakona. Pak basan lamai sura maapin duanna Rasulu Paulo lako to Korintus. Siulu solanasang belanna taisan kumua iya ke di rondon nimi tu tenda tanai torro lantelino laun napa ki misa banua ludio mai puang matua dao suruga latanai torro tutangia pangkaraga lima sangadinna tontong sailakona. Ia moto anta tontong umpa batta apena anta. Belanna taisang kumua. Ia ke lampiki ite kale iate si kambela ki buang. Belanna lumingka kapatonganan ki. Tangia lumingka pentiroti. Apa batta tu pena anta siata na abiran untampe de kale iate anta tama banuan na puang. Tiadu kamoto anta pengkulei la torro lanna ki ilu la torro salianan ki umua ana alaki ipinanna puang. Bilanna tae na salay tangapayan na sangki Dio tingo isungan pangaratasan na Kristus. Anta pantan untari may tupakkan na tumba
tumangkan na topogao, tonta lampa watang kaleta, la melo, la kadake. Susi moto tukaran na puang matua. Kure sumanga langan puang matua. Patongan kami upuan, kamu batu bunturan nungku. Patongan kami upuan, kamu batu bunturan nungku. Diung lima diung may lombok maliling opuan. Puang perang gimi petang baku, tanding talingai siapa rinayami, tepeng kamoyaku. Patongan kami opuang, kamu motu bunturan nungku. Kenarunggunan ni pena amitu kasalan upuan, mindan nalama patanan, ia kumualan kalemidin papagari, anda mintu tahu minta tutun laku kalini. Patongan kami opuang, kamu motu bunturan nungku. Umpeagi na puang, makam pamendea tangku, sia karanuan tu kadanda, mendea tangku ranuan puang, losongan atau matakin, tapai masiyang. Patongan kami opuang, kamu motu bunturan nungku. Bila nawan puang din ka makanan naran, sia tang tore umpapayan ka tilendokan, ia kalina tulau lendokan Israel, dia bayangkan na kasalana. Patongan kami opuang, kamu motu bunturan nungku. Ipuditu Kristu Tuhan, datu malabisai laku. Ipuritu Kristu puang, datu malabisai laku. Aku mau tumpatu, sia umpama limbang untuk mati. Ia tutuma patungan laku kaliku tua, muirakan nakatu motu sunana. Ipuritu Kristu puang, datu malabisai laku. Na rondong komi buang matua solanasang. Potemo sia tontong sai lakona. Ia mote tu Injil masalo nato norani Yohanes. Pak pudian laku Yesus Kristus. Den bisan atu nama kada tu Yesu lako anak guruna. Dak ni paroso itu pena amni, patongan ni tu puang matua, sia patongan dukana. Lan banuanna ambekku budainan dini toro. Ia ketai nasusito manasa mangkamo kupo kada lako kaleni. Belana lalaona umpa sakarang komi ina.
sia yang kulau an kumangka umpasakarang komi inan la sulena untamui komi dikua anna ia tukuninna ia duka nini sia ia tukuninna male mi tandai tulalan lako nakua mi Thomas lako opuang tae kitandai tumining na male na umbamo laki kua untandai tulalan lako na kuami Yesu lako aku mote tulalan sia kamanaparan sia katuoan moi misa tau tae na rampo lako ambe sangadi ke tete diopi aku susi moto tukadan na puang sang siluran solanasan nindek tangkaran tu diona batuanan na kak tuan sunga kamatea na pamararongan Rasulu Paulus tu tarangi lamai pak basan nina kumua belan na taisan kumua ya ke dirondon nimi tu tenda tanai torro lantelino la unappa ki nisa banua ludio mai puang matua dao suruga la tanai torro tu tangia panggaraga lima banua iya to tontong sae lakona kapatonganan sia rannu matoto tuyan nate umpama toto ki kumua iya te kamalian na ambe la umpatu banuan na buang matua ia morato antantai pas sambayangan tu kamalianna kumua dinopa anna seroi puang matua dia memintu tanpa lambi nah sia kasalana belana ia tuto si pulung puang matua tomangka diseroi dia memintu kasalan tubuh tulan katuan na kita tolino taurungan ni maklalan mate pamoy susito tontong takanasay tontong tapatongan tu diona kasalamaran na dan diang ki puang matua marurongan ulendui pesak biang na parampuan ki anak rampan dilino ia motu puang Yesus anna pepasan ia to disiosoi lansura madatu ia moto belan na kapatonganan ia to anna dikua moiraka na pon moiki lolongan wai mata apa tontong masero tu pentirota diona kasalamaran ia moto natontong apa-apa kilalan Rasul Paulus apa batta tu pena anta sia talak birang untampe tekare ia te anta tama banuanna puang matua kenalan di niat tunta
kuntampian ni tu kaleta kale malam manta kale tolinota kumua laun patu ki puang matua ia moto belanna puang matua tontong masero na alaki penanna na alamaseki anta tae tasanggang te kita panampana nalan katuan talo daote kuling na padang tontong taping kulay kumua dinupa anna iya tu penan na puang matua lulako kaleta na alaki pena anna puang matua. Kita senantiasa merindukan belas kasih Allah karena kita percaya Allah sumber kehidupan baru. Karena itu kita memelihara hidup kita di dunia ini untuk kehidupan abadi. Tontong ki undaranay katuanta dinupa na tontong susi kituro pak purayan na tuang matua na alat upenan nalambi atuna untampian ni tekale iate anta la sure la kepuang diben kale bakru tadi pasti tulung buang lan banuana kaos surga susi dukato tuna pamarorong Injil Yohanes ngena kadanna buang Yesus diona inan tuna pasadia lako toma patongan anna ia kesadiami la sule umpes di pamuiki Ronald. na ia tu ladinaina Iya. ia motu nanaina buang Yesus lawan kasalamaran diona buang Yesus diona pemala sundut nanaibu tu kadipagarisan kasalan na di panakta makaren totemo lang tarampak kamadu senan situang kapatonganan siaran numatoto kumua buang Yesus tumangkau pemalaran kalena di pakaraya lan makaren totemo lan atu kamadu senan kumuana iya te ambe tu untampian mo kaleh tolino ulen bi ka tuan sunga lana pagari puang matua naseroi puang matua dia mintuk kasalan anna sielle si patok si pulung torro tomasalo lan suruga puang tontong umpama totok kapatongan anta Joseph Lolo Pasang turut berduka cita, Mary Guntur turut berduka cita, Andek Daniel Roger Runtung turut berduka cita, Vera Sinau, Peter Mangga, Petrus Saugal, terima kasih mintanya untuk tambang lagi bintang, Onong Pamilangan, itu bintang beda. Allah.
patungan tujuan matua angin kuasa kukarana kuliyo ini juga tujuan matua ini Halo. Halo. Berapa? Berapa? Iya, kurang ini, kurang kopi Pito. Halo. Halo, Paris. Halo, Pit. Halo, Pit. Halo, Pit. Itu ada kameranya. Iya tuh. Halo. Halo. Iya. Halo. Martin si Masaranga. Berduka cita Rita Sarsono. Kita tinggal dalam keberadaan kita lihat. Oh iya. Oke, ada yang Indo satu anu. Mas Eneki, oke. Ada orang di atas dan ma bila tahu yang dia. Iya, naik pas dari sini, dari sini. Dari sini, dari sini. Dari sini. Kita be. Hah? Naik kau orang pos loh, ay. Sino sino. Itu orang membilang mintu na malaikat na puang matua anta mitesiulu lako suleng kararakna Abraham anta mitesiulu lako na puang matua Indok Maria orongan ni tulimami anta itesiulu langan suruga marendeng anta mitesiulu lako na puang matua puang matua tu kumombong angke maritik dakmi kamalingi tumintu panampami tumang kami ben katuan mi tambai kaborok mo tesiulu ambek kikamasi Franciscus Maria Rapa na tampian ni lino iate malemu iya tang lakam baru membokok mo tang sumu-sumu Kiranuan denopa ami tarima ilan inan madatumi belanna iya mo anak mi panampami siya taumi. Mi sangaupu mo tupeng karangan na lantelino ami tambay kaborok mi mati di kalemi. Apa tontong kipatongan kumua mi paupu tangupu na siya mi ganna itu tangganna nalan attumang kami ben lako kalena. Kak tumodik ka angin na pariba tang titutuk mo tumata duanna. Batang rabuk murah dika komba disosoi murah. Misa murah kiranuan kamu mana mau opuang. Lan kalemi lasitirokan kasendean ma tontongan. Kiranuan duka opuang denopa amirinding palai. Turapunna anak ampo. Bali datunna siamintu raputalanna. Pamatoto i unoloi tua agan iate benni kabaktaran siapa sorongan ranno lako kalemi matetelan Yesu Karistu puangki Amin. Seroi opu
tupuang te taumi dia memintu dosana sia pamasallo i dia memintu kasalanna sia seroi anna sielle kumpes si tamui kami. O puang benni te siuluki kapelayoan masailako. Amin. Denopa na arang matontongan usuloi lalanna. Amin. Denopa na rampo marampak tama kadatuan suruga. Amin. Oh. Satu dua. Oh. Oke, salam sama Tanteri dan Cincin. Oke, Cincin.
Oh, Ora guys. misi pebadarang ada itu. Madingin ki. Kami lagi dingin. Kami lagi dingin, hujan terus. Halo guys. Oke, Robert Sagalia Pemain Tunggal aku Cita. yang banget na makanya. Kemarin kita aku mau pakai na lang pemain. Apa yang sombong? Sudah. Keren. Alay itu. Ada kita. Dan Tedo Lompit. Talim, oke sore ke Lompit. Oke, selamat sore, Talim. Semoga persembahan ini diterima dengan kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa yang Maha Rahim, terimalah persembahan roti dan anggur, lambang persembahan hidup kami kepadamu. Kami mohon persatukanlah persembahan kami ini dengan persembahan putramu di atas kayu salib. Dan limpahkanlah rahmat penebusan yang merupakan buah persembahan putramu di atas kayu salib untuk hambamu Fransiskus Maria Rapa. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dalam Dia terbitlah bagi kami harapan akan kebangkitan mulia, supaya orang-orang yang berduka karena kematian yang tak terhindarkan dapat terhibur oleh janji hidup abadi yang akan datang. Sebab bagi mereka yang mengimani Engkau Tuhan, hidup diubah bukan dilenyapkan. Dan bila rumah kediaman di dunia ini telah hancur, tersedialah tempat kediaman kekal dalam surga. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta seluruh laskar surgawi, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, terberkatilah
terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafatmu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14, Uskup kami Fransiskus, serta semua rohaniwan. Ingatlah akan hamba-Mu Fransiskus Maria Rapa, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia yang menjadi satu dengan putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi,
Maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi kami damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kamu Dan bersama Roh-Mu. Kami anak domba Allah yang kasihanlah kami, anak domba Allah yang maha dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah anak domba Allah, lihatlah tiba saatnya kita yang dibaptis dalam gereja Katolik atau sudah diterima resmi ke dalamnya, sudah komuni pertama dan tidak ada halangan untuk menyambut komuni atau diri Kristus. Dan kita yang tidak mengambil bagian dalam komuni ini dimohon untuk tetap berada di tempat masing-masing dalam suasana hikmat dan berdoa untuk tangan, pandanglah di hati, dan salah hidupku, namun pandanglah niatku ini di dalam karyaku.
tulalan kamanaparan sia katuan. Saya misa tauran pola paambe sangadi ke tete dio pi aku kadanda Tuhan Yesus. Sama sabaya O puang matua ambe liu mamase oto na kasalamaran sia pak pakatana sundun moirakan na luang sambangkan ni kamadusenan nati kuikan ni kamasusan belana inde torruan nenek torruan ambe kilang keluarga lampak rapuan torro silu kilang kombongan Salo Franciscus Maria Rapa mi tambay kaborok mo sule mati olomi apa kisan datongan ni kumuan lante aagan yate tontong bangko mi umpapayanan kan ni mama semi siyang palempanan kan ni pasak kemi ia meratuang kitontong duka bangun pudi sang amadatun mi situang makur resumanga ma pole paraya mati olomi kisan datongan ni opuang kumamisi solangkan ni lante kamasusan ondo ora kami sitamuangkan ni lante kami nomban kamadusenan tu di pana taalan perayaan Ekaristi Deno paan na mintu na to laumpo pembali tu kamasusan kimendadi kaparanuan ang kitontong o matinuro untayan nitu karongkosan matontongan ludio may kamu mintu na to o puang iparampo matiolomin po titi Yesu Kristu puang pela bakki iya mo to manurun sa era nilangi ikitongan tutuho sa mga parentas nola kamu na penamasalo puang totemo siya tontong sa ilakona. Amin. Narondong ki puang matua solanasa Totemo siya tontong sa ilakona. Dendo paan na kamu solanasang siya mintu tuto di pasambayangan labi-labi mintu tomak rapu tontong narindi pala siya nakulambu taruno nasorongan kamatotoran pakata na sundun siya na palempan ni pasake marudindin puang matua makuasa ambe na anak na penamasalo. Amin. Tomatuangku siya suluk solanasa lampak kaboro na puang matua sundung mendeto tu kami nomban kamadu senanta tema karento temo may komita pataru itu katuanta lan kamarampasan siya pasakena puang matua tapalaku pak tunduan na indok ta Santa Maria ulendui penanian salam ya ratu. Salam ya Ratu, Mada Bakti 550, stensilan nomor 7.
Hujan-hujan. Oke, persetelan. Ada. Ada. Bagaimana Om Febi? Bagaimana Dubai? Aman Dubai. Mantap berhenti hujan. Rampo ramdan na mo dete. Suka penomban, kaminomban, diang karang, ulenwe, kerayan di polisi. Nalako, Oh, di atas. lanasan, diyo may gereja, buwan ko ay sumangat, tuminto na pay na melota, lagi, Jadi gila. bayangan ka, tupura, sa papaya. Oke, Hesti Sinong turut berduka cita dan turut mendoakan semoga almarhum beristirahat dalam damai bersama para kudus di surga. Amin. Delviani Tandio Gau. Unik kayak Umreh. Berduka cita Tuhan yang ibu segenap rumput keluarga. Amin. Novita Tanibali. Lagi lang pelayanan. Salam sama Mak Juan ya. Si Taruna, Oke, Enes Solik. lamentama Salam ki sama Lauran Pondira Natin Kumpit. Talun. Oke, Enes Solik. dia mo tu Enes Solik, salam sama Pondira. Pondira ya. Oke, selamat. Halo. Oke. Indonesia merdeka. Sama perguruan. Iya, terjadi. Adakah komentar? Perguruan. Salam dulu keluarga ya. Salam perguruan dulu ya. Oh iya. Dari Sekarang berhenti hujan. Rambah. Mantap. Sementara dulu dalam dunia penghiburan. Mati lampu guys karena hujan deras tadi jadi solar lagi mati nih. Berarti jaringan sama mati lampu. Bersemangat tuh. Biasa yang dipakai. Nah, tolong Oke, Pak, mau siapa tentai ini? kalikan Sugi gede lu tentai ini. Iya, udah nih trompet. sarak tade mabongi totemo. Oke, sugi dulu ya. Kota lako olo malabita masoan asang. Nah, mantap Foto ini. makonna lamai kaparetan, lamai Mantap. kaparetan, Mantap. lamai kapegalukan. Ya, kumpul silungna, Oke. kaborokna, tuan, Tante matua. Andes. Kekuatan tua di balangan nasa pelempek sudah makanan sudah berpastana. Saya telah Tomak Rabu. Labi Balidatun na inde daw ambe batu inde daw nenek. Nenek datuan bayi ne. Si Solamintu anak kampona siarapu Makambana. Kikwa Buddha tunanay payan Pak Dik Kananta. Buddha tunanay payan tanda kamamaliranta. Tanya tempo sang maimana ton na tarima mo eskana pong matua te daw nene te daw ambe laun tampian ni telino batu di kosi sarat angin na paribatang tapi sanga apa memasain na situru tu istilah na pokada te daw nene te daw ambe layapa piraya patto
kinakalilang ay miki ite saki. Susi mo te ako te, nakalilang mo saki. Istilah nakalilang ito napake. Sanda mo rumasaki, di na male, gustolan ni. Undakaran nito di sana, petambak aba ato pedampi. Buda mo toro, si sola asisten na, unala katanan lampa kamaya di koren no siupa. Anama din Suleman leke, susi, tonna, matira apa, tonna lampa, kamalapuran. Tanto dengki tuntok longi, lain dera kate ito tongkonan, lajora kalu rumah sakit, lain dena toraya, lajona lumang kasa. Nakusanga, kita palambi ki un tok longi, kusanga ya tubuh data pogau, tatulakatiku, lanpas sambayangan. Umpalakuan ni kamatotoran, umpalakuan ni kamalekean, dia may puang matua. Ya mangkamangkoy sule malapu, mangkamangkoy lanomi kamalaman, lanomi katang pakbelan. Kita kusala takwasang 12 alon at yung rumah sakit. Anasang may tarangi kareban na kumua. Natambay mo ya, puang tatumampata, puang tatumampana, lamayala tangata na solanasang, lamale, umpenti ngayoy. Istilah ko po paket o temo, nabemo eskapo matua, untampian ni Telino. Sabak kong bay susimoto di kwa, gana mo, tuatu, nalambi mo tu patagiran atu, nakamasyan ni pumamatua lau soyan katuan, sisola kita, umpana at ito pasanan tengko na papasanan ni pong matua, lalang keluarga, lalang paarapuan, lalan lepongan tondok, lalan kaparengesan, lalan kombongan salo. Kukuha mo nina lambung karangkada kami nombanta, tanya kita man na tumangi, tapi langi duka, tumangi belan na kami bokoran na inde toron tomatuanta lang keluarga lampa arapuan nenek datuan sulu talang kombong asal Franciscus Maria Rapa to doy matanta Rosso Inawanta. Apa susitu di puka dalam pasambayangannya kumua di sandatongan ni kumua tak era na elorang ki pong matua tak era na sabiangan ki pong matua sangadina mendoren lantanga tangata umpamatoto ki umpakatana ki labi-labi ulendui kadanna tumangka dibasa mangka tarangi solanasan labi-labi raka na elorang ki umpakarayay siya umpopendiyorenni tupemala sa pesuruk na po nga Yesu daw kayo peata lan perayaan Ekaristi
Tu di nani untimang ni kuresumanga urande pole paraya tu. Buah malapu na pemala sa pesuru sundun iya to. Yang tu rahmat penebusan, rahmat panglaabak. Ya mutaranmuan kita torotolino kuna kelabu kesalahan. Dua anak rahmat iya to keseri pindah kidiri tuna salah bilang. Aku sisi motif ini taruh kurang lagi rahmat iya to kedua anak kalau paling salah itu to dan kita boros Tuhan Tuhan anak pindah itu dosa waktu salah budaknya Tina sama berubah susah duka cita dia motif ulang rangga duka cita dari bangkunya antri yang pro apa negara Allah satu na telepon na papapasin na banda untuk dia rumah sakit. selama kominti Kami hadir maul mata rantai asli ini yang taruh mabanda mo bay datang palambi na asaute indah bangun telepon pastor paroki na yaya langsung raka ke desiatun na waktu dia raka pastor mandapi alim untuk longi na tarimandi waktu di Kodibin itu di sana sakramen pengurapan orang sakit. Lah situru kapatonganan lan gereja Katolik. Yate sakramen yate. Dini yung papayan ni kumuha po kay Yesu. Umpama toto i. Kuha kay Yesu. Unurapi. Minna. Susi tunapokada. Ulendui Rasulullah Yakobus. Kumayan ni Den. Den sang suluran mi. Masaki. Tambay tu pena tua dia maat. Napasabayanan ni. Naurati minna. Mura kamu dah lepas ni. Duduk. Pasabayanan minna bukan orang kita. Oke. Bimbing. Nak doa. Oke, 1, 2, 3. Nagkaroon kami kayo dito. Udah dekat untuk kayu. Burgos. Ada yang dekat untuk kayu. Iya. Cak mana ni butuh kayu dia melugas. Nya kita Umur pira murah? 17. 17. Wah, enak. Apa mungkin nama Betul. Bat ibu apa tuh? Bat ibu apa tuh mang gitu? Oke, baik 17. Gimana tadi? Weh, mami mitis. Kembali ke Columbus dah. Bebe, yang tetap paria dan Columbus paria raka. Ya. Oh, tetap paria. Jadi kan ini musim hujan. Jadi
kumua. Mintu-mintu na kunalay payang pak di kanan ta pak tulak di kunta. Kiti mang mak bulololo. Kiran de maaw tang kenesawan. Tang pabelakan ni laung pabalay pak tu laung papakan ni tuyang na to. Yaman na tu bisa kipogaw. Yang tu mas sambayang lang ngampung matua oto na panganta siya patuborong nakatuan taon do pira kato na kasalamaran pakata na sundun siya kalimbong na minto pasake kumuan na iya mo ray tuntiro ito minto na padik kananta siyang tangdahi Deno pa na tontong unelorang ki untiro kasambuan na mamasena untarima len panampasak ke mordindin na situru ta anga na ondo piraka situru ta paraluin na lan upataru ulingkan di tekatuan na kamasya siapi ki lan para sinisa lan dikasih pulungan Mana aku ju? Apa di? Berapa? Kontok. Macam dapat singgan lu tahu lah. Dia pas singgan lu. Dia pa ya dua. Singgan lu. Den dua apa ya? Dia pa. Iya Den. Pada di kurung tak bisa. Oh. Saya mati. Mati pasir kan lampu. Pahal meloy kita bang mo